pulas ang bono SMS kaya hi ang bono hello honi roka bano saka sini kada mo number sinia mahi sini nai sinia sawan sanga probo bini bumung saka ang hari kani bo bumung saka ang sini thaga boso asudati pok thaga yang bo joli tongo jagi ni kono wan suge saka ang matama Aadhaar card sanam nai da bo saka atia gang saka bano sanga bahasa kaham datong gang bono saka nung bahai ma wansuk bano bo saka wansuk kaham no na hanai gang sata ing amtinya wansuk di bano tamne kok sana ga kasha kok sana da nono so gang to bono agin tin joli tongo gang bono saka nung je kok sana mani anor answer kuri gang probo buji khana je bono joli tong ne bo saka tamasuk joli jama kai chane yang bono tesha kirogi shaka ani lashira te chai kam kare nono joli tong bage bano sorry for everything yang wana ka tam ne bano sorry saka agina agi jelai thaga abo tane taw sorry ka ga ang bono sa taw ne bage bano kun saya set emoji roga yang tamung khaba mana wan suga mana bukun musa problem kala kena yang senga tamu khaba bosau anu na karti please yang mano senga tamu kha sadi bukun saya kai je wana lap ni je heart broken ja punoka yang buji khas kana break up bosau ini ke ang ni ji se je mobile de pula je duka ngai mana khijak mani joli tongo da 2 year pore baro ta SMS amni khayung gang joli kha amo sana ba jana SMS kai ta sarano hne gabur bosaka abo tiya angni ni number na tumani 2 man nangka olose mansu gang bon saka o ase din tongo shani number kam nangya tabke tabne kam nang bano mana bon sata amse din 2 year yes kang amo je break up uman lagi apropun kam nangya tabu tang nang bani ga pro bosaka nume kok sana mo sungo nin kogrok onek miss kaya gang bonus sara sana na yamate kok lai pai arote kok ta sabi ang wanso ka je boy jagi lai ka lai thanga tawang a pass ni kono ta present no new life sta kheta manaba abang bonus sara te kok sana yani ke bonus sara asuk hamsuk tongai baki pogi mana jano gang saka bono aboda nini hamsak ma ang hamsak prokai ano bujia tabuk 2 year pore se nano buju mane ani 2 year pore 2 bosor pore bano buji khana je ang apro bono bujak hamsak je bo tabuk se 2021 ang bono bujak hamsak ang bosaka pro Please ani cai angkoshu nangana jasa pono sastir namu sungkari di angkoshu abu tahu mako bo saya goshi ka tiga se ang bontang sastir nai nampu nai nampothar nai na tam khanai gang bon saka nino nomona kok ano tapunu di ga pro bo saka ang saimono nangana tabu bo hamjak tongo please arita sari ke ang bono ting no hamsa gong but agi ang bono se je 2 year ayo ekuta sekang se pula break up pro bono ang awon sekang sasoga bojok suka bara prang bujia bo bujina ni kono try kheta ngel ang bono saka ang kono dino no na hamsa ja bujigan gafur bosara kono dino se hamsa ke hinkai tangi ano logiri ajora tangi an birthday phaye gift letter ti yang sada bono churang poktanga aboti rok sabo mutu khaito kepalan ngai bano sa ni girlfriend ato ang bono sa abone answer kirana ro phaldo kokta sa
Oke, amtero kok salam musuh ke afro bana saga. Ang call khani ja. E bana saga. Nung ano sabla bakaw hamza ma tong hai kok sai pro logi tong na hin. Bana gi sauta ajang bo Bangalore thampro amona bar call khang gafro bo ta alka salaman jak. Gafro bana sauta. Hamza ma tong asik bar kok sana namba call khanya namba. Ga kon ata bin kono sara bono. Ni bo kono sale bo hunsin saga. Yang horbong ka gamon saga. Ang thusane horong kana. Oke, bo saga please message khadi kok sai kono. Oke, bo mane kok sai kono SMS khadi. Mane bono time ready am dita. Gamon saga. Bakawa hamza ma tong kai message call khai tong na nang ya. Bakawa positive one suri buji ka. Mane bana gi sabta ang bono call khai bo kok sai ya. SMS khadi sai bana kok sabta. Ya. Asal bakaw mo tutong di bakaw hamza mo tong di positive one suri gam bin ko mo yam di tong ka ya tong di ke bo alka wi thang ba ja o tam sa chnai gam pore kai bana sa one su ya nangano asik joli nai hin antam sayang ka kase sana ro tabu reply ready onek din pore number na to bi message khamane tabu se nangkai joli jago awas nangkai jol jago mane bo ani number onek din pore na to be SMS khajano to bin koti hamodan maya khane te ang kun interest kari kan joli kha suno ko te explain khane rangla okay ang saga thona ni disturb ta khadi video nai to ang ne bo sota pro ako sore ani sayang ko show please anala chance time ring क्या बोनो कोनो रिप्लाई रिलिया abone SMS bar ang nai tongo kono sali ang kai boso no police la chance gai te bosa kana onek kosto khaini ni number na tu karu ang do reply ready ne banam sik bar bar SMS kai bonang kono sali ang horong hage thui pa kya hani bonang saka gai norok ta one suk dol rok je bana 2 বছর পরে তিনি আমি SMS খাইয়ে যে another chan ke last time chance sanmani abang bono time ri nai na ria norotamo one so ano comment box comment ka se bono